umurubiri ubwike umbu nigo gucyo ko ari bagariya ryo kuboria kuriyere Are you seeing what you do? Know what you want, what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sato nenu suchabo tuko asugu chakomera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi bilengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkugo Gusii na Kenya ngima Kena hoteli ekero musani abarangi kanyo kwa ekero muntu akugata bageni bwoye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gutyo ububona tiritabindi umurubiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga Ndizi TV ubwansu bw'omugusii Biamono kigimu mwanchu muri television ya Ndizi TV maro bengi ando cia soverete niyo nandi cyaragire cinga kikiria etoko genderera gukora imirubiri itomura butambe elio etolete umurubiri obweke umbu ebuna togokora kila lituko Jumamosi na bogo kila lituko lia Jumatano bono nigo ntete kwira libageri ne gukwariga nikigima bona nagote ya bwo mugeni one okira se studio nigakuru kwa Julius Nyameya nigare lecturer ya Kisii University no muntu kusomia abanafunzi biyakigima gucia ase linde kubeka chimbwe chingia na bogo gukinia ebirengo bijiseme bono nere tulinere litukulia lero elio kweneki abuna atwaja kwanire ali atolibwenete gukwana emarogoba ya bono esenchera yobwekera nukigima bono tigangira libageri okuboria ebirengero bya ombiri bina kubori na abageni balia osabara bari barwete gusika bakagenda Nairobi elio bagachigukwanira amangana naki obwamatoboko bobuyega ti yaba Gusii na abantu bande bali bare serikali enene inse yobrahi bwaye Dr. William Ruto uyo chikotiani golituko lia Jumanne ayo na enda mangi na kubori bono digere SMS ya ogocha elinde tokora emne mechende egokora biamono kigima igote tokoreli bageri na kumwaliga niyo mogeni one atiche buya kigima karibu. Thank you very much. Thank you. Biamono. Kabisa. Yes. Asengincho erona liyo kwara gire Ndizi TV diga erona ligwa kire somba buli weke ukitangani correct ono ira libagari yao liyo onyare kwe introduce gusonyare go komanyo muligelie kamera yao neli biamono Azamarieta Mr. John nje ngoro ku Julius Nyameya miyogo nje ngoro county ya Nyamira as akoro ku matutu scheme yes Asomogambi Ben Averembiana for the last 2 times. Ben Moman. Yes. Okay. We'll talk more about Ben. I will not but I'm a resident in Kisii town. Okay. I will not menyete. No ngo kolega siana. Yes. No menyete mono. County ya Kisii. Yes. Na yo kole miremo na bate ina ngo kole miremo yo gosomia ali University ya Kisii nikimine. Yes. Nje ne part-time lecturer. Okay. Yes. I've not been employed. Lakini ngo somi. Okay. The School of Business and Economics and also I do over services which is Kurujine because area accounting and finance minor economics. Okay. So I do teach School of Business and the School of Arts and Social Sciences and the other departments as a G area Jikoran. Okay. Yes. Biamono kigima ase ayoke gima bono mangana manga kolekanire kubwata kana mwogo choli bwa bete bwo kolekana imeyense ya Kenya mangana manga kolekanire ebinte binge bya untulirie guika bono ase tuwaikire na haringa tikato chakirega Gusii litukuligoro omurai oyo kabiri omurai gusomu gavana mukuru we county ya Kisii Oski James yo malibonkwae oyo lekurigiekero go kyobo women representative ya kabiri imeye county ya Kisii muswadi Janet Ongera na baribanda abange ko Nyamira Dr. Emily Nyagarama Ben Momanyi oyo gwate aba bachiete mu Nairobi guchi corona kiwakale to gwa matobia Siasa bad. First of all, I want to appreciate kwa ngari bageri garero ujakoro ujakomura weke umbu. Yes.
tugenda straight to the point. Oize kurigereria ase serikali yaito boniga. Boni andu gwato magambia yamo. Oyo koro William Samuel Doctor. Is the president elect. Now, almost ke our former governor, James Ongwae. Anaban raivaito varito sigete Gusii nkima. Baka beiro. Yes. Uno moskechi mi angwenyi. Nuru angwenyi koru kitutu chache north. Yes. Varigere varore ngano. We must accept defeat. Which is obvious. Siasa. Yes. Ando nyewe tu buanjera na. In fact, I told him mwana siasa. Bono, varigere varore umumuro yo Dr. William Samuel Ruto. Uire serikali. And we are not used to be outside the serikali. Because if Babera ta sobo kendu bakarana ki into vire kero mogambi Uhuru Kenyatta soete Raila in the opposition bakanyoranga iskabo kendu mbuli buya. Now they have taken a step to say that no, we are not going to wait any longer up to the time actually ere too late to manyako accepted kikatoka enda bono mapema to madayo morai wacholiru tuwarengeza idero baada banga asiyekubali kushindwa si mshinda. Yes, lakini tuli mapema mono mbale koraga nyana one fumbira ategerera ikina wiki ya Jumatatu. Yes, ya alikuwa mapema alikuwa before ikina. Okay. Yes, kwa tindo roja korengana na nje before ikina na lia alikuwa mapema but now ekoti ya bata now there is no other channel bara hetere pamajiko tebanaki. Already they have accepted. Okay. Even you listen to Kalonzo today, our leader. Atebanga tuanjiranire inchengo korande amapatano ne patiane wiper together with Azimio. Then we see the way forward. Onya to ocho kwa no onya taliwa already tuna radical opposition. Therefore, baga make a very fast move. Yoko chikobakonya. Barabuka Gusii chikokonya. No, Gusii. Na kira chikokonya Gusii. Julius. Esa kuna kira konyo Gusii. Yes. Anene mono Gusii ole Gusii. Igetambuka kibaire tene gigo chikokonya Gusii. Oiso ko manyo Gusii woni gastore. We don't have unity. Ndu by the ko baro 50-50. Yeah. Or even 40-60. Yeah. Are you getting me? Now, oiso ko rege mondo tu wa Gusii. Yani tuanja currently after Nyachae we have only one person Dr. Fred Okengo Matiang'i. Yes. Oinero whether our face national oinero tuwa wate kuno murai. Okay. But now we know with the current regime bari go chibu ya already ero rule statement ya drama publicly no ina boguri yo manyenga ona se current regime tayo almost kongwae nero renge the secretariat campaign secretariat Azimio yo mweske Raila modeling asoro gongoro na endo sikuriya sabaka bali batigaira at least torojenga na bwaba is one of them. Omondo renge kibene to twaroje twarego kwendo matiang but tiang ta kwa regime ngwa has to come in nera lige space ada arosio malembe egere na ntumo Gusii matiang sorry almost ke ngwa ina ata choro oliyo choro at least we are united oro kirina ki na ntuaba Gusii omurai twakobwatisiri twa teberenga twanjire kobu twakobwatisiri ko oliyo ra chore nero yo. Lakini bono tikankobolie inkiye kwera bachiete bono ekira nkwarigire ditino ne mitandao gari. Yes. Kwara naba Gusii kuruchinsemo au baharure chinkwana kire kwara mweshimiwa osoro. Yes. Kwaro chinkali to somutanda ngane biche bachite gwakwa otigo iyo almost batina there is no room for opportunists. Yes iye korokina mbale nkororo. Yes. Ande kuchinze na tebetenga abana ubale ko twatsinga gichinkongu konia amangana Kenya kwanza asoro konkoro Gusii. Yes. Igo nichibiche joka baje to gwakwa na kwire na Gusii ekinekemo. That is according to Osoro. Yes. Na inde musubati na rokuru kwa Gloria akoro kwa Oruoba ngaite ni Robert somebody Robert nigabe nominated umo senator. Yes. Asesemo ya Kenya kwanza na bete kagotia ni ulituko Liala Miss.
nera nigatebe tena bantu buna abumba bwatibaga manya abuna bantu bale serikali imebono bale esemo ya Jubilee ya amini Kenya kwanza korori bakukwana igo abangi bale kuganyira ngi batari gucira before election oise ko tegerera kurumaiga ngaido kwa bwatiri amagana ya siasa. Yes. Almost ke Dr. William Samuel Ruto asinara kwanete agadeba ngabantu babende forced ko Azimio because of one reason or the other. Are you aware of that? The whole country is aware. Now abande in case that like governors bari go talk about against the current regime before the coming in regime bari go talk about the other side, they want to be punished. Okay. And we that is in the public domain. That is in the public domain. Sorry for that. Yes. Bono ekarto kuri wikirawo ekaro konyora ngaba iga bakanyora bari ngazimio lakini ngoro njarengeke umubiroro lakini ngoro ki ekoreta ngakete no yore chinga kichinde abantu bande bare ko accused na Azimio nge bare mugazaza Azimio botuko barara bale Kenya kwanza that is the fact. It has come out to play itself. Iko basogete ya jiro yesokiri yo tari nge beso ya sokiri mbare ngazimio fully bare ngora zingi bagorete babedere ne okay bona kidakigia sokire ntogo jiko manyanga na wayarenge urakini politics is dynamic no manyete to kumanyere bishikoba abantu bande bali bagoteba ne kege kuri generational change yani ogonchuriyo kwebigori uskuri uri uburahibu achite Gusii otige county ya Nyamira sebere ni turi bari ko mugabana nyaribonero uranite na gesami no mukonyo jerusha momanyi mo women rep na boy go mo senate barumba change mbaje ko mugeni no ale lakini uskuri geri kwa ujumla abasahimba chole twabange ase orgongo rwo Gusii neba na ba MCA ni gutira ande yake no rimuna bagaka babekiru isiko bono igo bagendete kurigia ase bagoso guje ndo de ngaba babekiru isiko abagake babene korendo bene okora like now oversight ekira kike my those koreli sengo change but bagaka mbara bekusiko there is a mix up. Yes, I know, I understand. Na anima de jinamba chuna chikoenda. Lakini uze koreli ni Kisii County. Nto konyara kobeka omwe mpia be miaka yonso. Lakini uze kwende constituency yaye, there is no change. Na bebe ndo byanda na bire. There must be new plan. Yani a change neta kire. One of those koreli Kisii County. For example, we have a new governor who is very young. No okay. Or very energetic. With Honorable Simbarati. Tozo kuri muna chagide gasi aye. Honorable Simbarati igarengo mu councillor. Akagiro nominated councillor. A mere person or wetan don siga kenyora ngabona na injina koreke. From there na enenya saka makonya akaja kabori wembe. I want to appreciate the Honorable Raida Moro Odinga. Akabwato mwana oli okoboko. Akamadebe ngabona na etenaga. Nera kakoraki akaiwera akabara ekere dream ya mode yani ari kunya korota chindo da jiga madenga no service na korera abantu adagorete neda kire koreki era neka asaba ibuli bana bakorete bakorete akakoreka rengeri kiasana akaira na Gusii tukamurigereri abane tokamuanjira na abane tokamanga tukadaba kinenge jana kiara tro uliganismu ya Nairobi amangana akwa no manga but yolinya sa jori umaide toko yara mutanga bagatema kumutangirana he made it and now is in the county government is working tozo koira nanze abagaka mbare bare ngoro na inda abande bakoreki bairanire but let me tell you ensase ikere we need you plan to takere ko change abantu banjerede ngaki change is there for us yanguvolie tutorarwe singane yabarayi bali bachiete Nairobi turigeriyo yo maso yomo nkibararete kigia kurwa suruto batare gukora rigeri jumi nuru angwenyi obere chintu ndangenye ensemeria ninki kigia rajikoreta rigeri ya Kristo bure emiaka yaye nkike giya bagukoreta korore digeria oyo reko buri kire gukibuga bana kweterekia magia KNC manson Nyameya no harenge nkike giya bagukoreta to boy baba sabada sakadayo boy zadoko no harenge abagaka bubonsi yose ko barigereje
nkie keke yeba gukoreta ekero bari isiko ye serikali kubwekero baringe ababunge aba women rep Gusii aba MP batarete. That's a very good question. Abaigan barenge to the current one muna almost ke Dr. William Samuel aswete keroko barengo. But barenge the other side. Na ntobuate abantu barenga as William Samuel to bare como support one on one. Yabo soro we know Macho played a role in the water, former deputy governor, Mahangi, the water Vandavangi, the water Muskenyambane, the water Vandavangi. Yes. Abuma supported to the letter. Yes. Awaiga Navando very Naruto tooth and nail. Wagana Waka make sure Barusi we broke chairperson, chair parliament, and the Varetrusco. Ruto knows our president elect knows all that. Yeah. Another picture we want to look to get remote. Ruto on an Irish one a kid our president elect. Now, that Namanyatenga Ojimoto 2027 was a year. You got to make sure Ababajir. Yes, I must accept them. Kisii region, and you become. Garage Bekram, Abatebi Numbonum, Wacha. Abantumbarana and Abravo. Tiganda rakonyo mugusi wetera banda na inu na muajire na arori renga muanchira nerebuna na chore tu na chorero mpakore gazi muangere sapoteno na anchira nere buno mugusi ko ban korerande gazi ko bande getarike no lakini urinko anu ritu arenga na inu keino Kenya goja. We know that he has a lot of chigasi jiro na bande to komanya gose ko support barenge indirectly. Okay. But we don't need. Yes, anyway Siasa maite ne rangira gete. Ne ya Kenya ne rangira ya. Yes. Ruto has been in all governments from the year 1992. Wana manye denga enjira ababa rangire tari tukeririo kabakra ndesi na bara ngambiri kuruma. Wabamba maite puna bara kore mtu bya. Yes. Wana moskongwae, omoske Chris Obure was our CS, omoske Manso Nyameya, omoske Macho omoske Richard Tongi, omoske Emiri Nyagarama. They know na kibare okore mtu bya Pen Mumanyi is my MP, former MP. Mbama itenjira bara kore. Bueno, diga kupoli. Yes. Asingane yutra ruoro. Yes. No komochi igobamo chitigorigere bakaranga ande yake Ruto tabwati bantu bakongu asensemo ya Kenya kwanza kuru Gusii. Ekero sikuligire serikali ya Uhuru. Yes. Ndwa bwate Matiang'i. Matiang'i na renge ase wizara ya Chindemero na koneti yake. Yes. Akabera education. Akamenya go interior security. Asa akoreda buya education na akoreda buya extremely akamenya akora buya se mangana internal security. Aguno akora extremely security akamenya kubekwa omwaziri wa monene asaba abande. Ase serikali ya Ruto. Yes. Ningo kuruese mo ya Gusii ningo oraji ko ego lipa kalinda buneri this one I was expecting this one would ningo agi actually no soro utsokori no tika point yo ndio mjoga so to wala ora iwani wale Kenya kwanza abage akula wote hotel au sema na bila mani now again the way no manage. Yes, you see as a siasa anything can happen. Okay. Almost came at young with a statement higher, a appreciation. But in Toma, there is no good blood in air, now and Varadi. Yes. That one aside. Because according to Gusii, without Matiang'i, Tuanyakonyora Muntundo, Toretrama, Koruenga Kianya Chai. Nyachai na roto egetama. Yes. Matiang'i otemire. Boni weze ojantore divided. I expect almost ike Dr. William Samuel Ruto. Yes. Aligero limono. Boniga omondo koroku. Machogo. Yes. Oine roto buate omugaka oikaransire. Ore Toreland o yani otabuati otairu nampeo. Amuligero limono. Yeah. Number 2. Yeah. Osoro na makorere kambe doko na Nyamira. No osoro ka no baba na boli bwa Nyamira na Kisii County. Yes. He tried but osoro I want to ndagete mu kanyake. Yeah. Kanyake era no bogaka.
egera ne rori goja ko monto tware ko konyora kurusio rata konye but yasenare atara kirania asini amani goikera tati unando je una chikura jeje wono chakra ko improve wake no kwane tamangana yuabere buyare moroje ngonya ko manyara magaka na magaka so in fact muske William Ruto gendare ko tokorera kiamana atachorere umwaka machogu abe one of our ministers and that on my docket to what very strong at one of the strongest dockets egichigusi Julius timari usenombu atetege ntonko boli digeri matianyi digeri personality ya yes veke ya machoguga digeri personality chibere oro chento sakwa egwegento ndo egwegento mne kitwa etu serikali nyingo Talimono. We must accept that as matuanchira neki mahene talimono. Ikiara ntuna butunga tualenga abantu bakatato in the order. Yes. Ye chinguru che serikali. Yes. Serikali yochigocho umugusinga yago chikobera. Onoro muchando. Tashinda tobuate bomo. Omae tete kangote karmoko ene negotiating table. Osoro noara, macho noara, mangi noare, kengo nyambane noare, abanda bandi ba Kenya kwa bamanya wikale, bate buchoro yo, mbajira no yo mbamajore. That's the problem. Tenga ngabantu bandi bagoyo. Bona awuno e problem to jagira. We must razma tunyare ko tokaya na makanai. Tuanjira na naki ntubuno mugusi ngotu achore. Yes. Kolengana na ye. Bunaye Julius. Ebrengeri bia ona kiroche ni ngoroche olibona to gocho chaka koligereria. Na kongu because kadora atiga baba ibajete but rende to in terms of maturity to ligeringa bali ba kongera ke muga kama chakutale ko papobe na batali outgoing to maete but rende ora korriga chi serikali ora vera serikali kurwaja to body aga jo body si jo body yes done and even the last parliament it was the best perform nero koreta munasaba mpewa parliament so even if talimon to rende to manya the historia emo no at least he has been of a system the system karako gendari na kwa no mugambiru tamada inaki usia iterega dotake neke na endendo take tuwe bange na into wika 2027 eto ke no atore 20p una babaga ka vaito babo ngwaye bachire to so serikali okay yes tigango buri motuma kuruense meyo okobera isiko kwa matiangi no mokena Ruto miaka ya bateri yale mono okobera isiko matiangi isiko ya serikali na Ruto kumungusa kobere serikali ndiera habe mono kwa wodi swali lakini wajire mapema yake ntora tabanga matiangi dalio chiko basandi ande yake ntora de boma siasa to kumanya no kurire naki ase kumungusa abereraga Gusii amutige isiko nindi era kongumono yare konyarekana almost ke Dr. William Samuel Ruto and I'm requesting is konyarekana abeke nanda benga we don't want vengeance dotake timanga no wakanani go revenge ale go dotigera matiange karanse kero keri we could have to mukuseto wale kwa tukasare na ende tutanyare kwa ndogera na maiga we will go a step ahead era na ntoroka lakini ase siasa tokumanya ngike but yare konyare kana matiange maybe na tabere kwenderia docket area aiwe ende na ndo mukusi gar nationally gotigara tuare ngasto koraki tokoroka nanga omusi nara unlike goja koreteri jimwenye but ekine komusa ajire yokote batubaka kaine igatutari tobwate kwa orenge tinga kinde ne yange tora rusyo murai koruzyo juko boli bora ibwense oise koregere mwaka nyachae kera worete buambi omwaka 2002 igatenenete agateke support agatokonya kwa namba irenga isatu ekero mo gambi to tumukire muske mwekibaki agatima na borete enga kiyo muske urkenyata na borete nyachae na borete akava namba isatu akanyora chikura chiato kerata to bono igatumanyika netenga ntokora taki asituri unlike abakuri bono maetemba manyika at least tokabe map ya Kenya toise ko unite to chegen tekemo not now in the near future okay na potra
na butura ne mabugete okay tiana so machi SMS iricha biri chigo chomo murigeria mbia mano kegima ekara ndete ko tumachi SMS cha ugocha kege mugaro ya bono niguto konda siasa cha Gusii ali akorekanire go ikaboni ga kiagara chukura nchi hakwa na kiro muntu niga ndete kweroberia abarai ngwaro cha babunge nigo batiane tuguli Ramisi Senate yabetege gukora mangana ya Senate bagatianirwa nabo kwa babunge abatukanye tebono na ba MCA muraibwense muske Dr. William Ruto uyuno murayo machore litukule jumanne na rengutiani gwale linda chake entunde ya miaka 5 kigima tiana soma chi SMS chirigwa ntumire magoroba ya bono hello Ndizi TV omurayo monene jumaine ni gabwa tebirengererio nekie agochekora abantu abakenya aseigo kango nara egwalibaga akwane na balia tuachora arogo Chris kurwaraganga biamono arogo Chris kurwaraganga asukulika SMS yawe magoroba ya bono gocha se television yawe nambeya moyumonwa weke Gusii and Ndizi TV abantu mbuyabale asoko genda ase serikali injenguru kwa Joseph Motarimose biamono asokoteba ebirengero byona bari bakiete kuri gyo murahibwense omochore biabakorete inche tingo itaba namangana hayo nonya ngake abagaka abo bagote babuna nigo bachiete kwiraniryo mugambi na mpiamono asogo chorwa nindi bachiete kwiraniryo omugabana erembuya obuli na mugabana na kibatanda kumwiraniryo tiba baisa gotobogoreria ebirengererio usobonko uyu agurugu Josephat Nyambane erina bate birigo kefa ongaro kurwa Kisii and Nyamira Counties omuske uliotanga nitabande muske onkwae etabuati mamocho agekogera Ruto nero muraibwense na endo murayo twensi kolanga nibirengero byana bagote bayigo na igote nambare mbare kuratiga aratianigwa ongwae no ibo DM na inde tamutagete Raila atagete Ruto Raila atagete konye ndaira ase kurwa bagusinga davini tukotebana angomba irite magoro make baratikana no muraibwense mochol muski William Ruto aratiani wanaro tebaga na allo Ndizi TV utigiraigo twatebire hello back na igo cha sole gabo ndari gandero gotebanga Duke asiagi kurwa Kisii town so shameful sana kweli dunia ni shamba la mawe yani hawa wazee wanaibu kwenda only photos Karen ngane yende ko tobnyebeka igorende noroje mangana rinjere to twateba edugeri genjiragete ngate kwa manyiringi goteba elinde torale nana ki to kwa na mangana aye magoroba ya bono nare yote bana kibati I am rejected by voters then I pretend to be to represent them as who are they going to be players or spectators? We shall get worried only if Etaya joins. Oyo akurukwa ni mamanyite oyo niga akurukwa Nyasimi gatene heroya iga gotebana ki onyindiri umugabana simba chie tororo ango dibakumeti lakini abaru robisi barabumba kume mbakumeti kigimana kiyo nike maana which is very true eke maana kabisa ababaru ro Omate karabu anchire kovata comfort zone teribu yanayo besiko ya serikali okay amuga bana simbara tiare ko gendo ari tore go jostuka okay but that with hell yani toise go tigera yusko omuga bana ito simbarati na bwenere kurigereria piga arigereria wetani Kisii county okay ose kurigereria a national government nere bwate kekienene 85% of the budget ilitoka ukurwase national government intubuna county toka 15% ndagede weko ntomo mheshimiwa wafinya ndeti now the current governor Machakos County akwana yes no governor Mombasa Sharifu Nasir yes nerada I will support the president-elect. It doesn't mean a king abona watambukire wachire as a Kenya kwanza. No. No that they share it as a national government. As a kekiri wutakuwa na that's more correct egasi neserikali area choriro. Okay. Egere amagenderero. Achiche. Alia national government. Irrespective of the party you are na ya socho. Yes. Kiamaki.
Yes. Yeah. You are very okay. Okay. It is not that ngabona wa shift kurwa so DM wachire Kenya kwa Kenya kwanza. No. Egendo kero rongelinga ekero wate bankorore ne gas no morai orio choriru taringa bone wa shift. No. Toligere national government ne rebwata ke kenene na kitora nyore chipara cheto chirichinde chesko na kitora nyore estimera abe abana na kibara some skuru chingia tanyore skuru chingia ekido kitobwene ko gere kara wachoriro but otigare kore party yao but ekero ko musapo that is what we want. Okay, tiganda soma ndi chesmesike masai kurwa moma kero monto aigwe egasi buna korete emeremo machogu nemiremo akorete iria kamanya koegwa emiremo yo osoro nigo arweto bugimabwa yebwensi como support ruto igo aigwe getarikiaye buna akorete emiremo abande bachitororo ekorokana mbra akora emiremo ende yonsi Brandon Ongori Peterson agoteba nikondani obwansu bwo Gusii bia mono kigima muna gwatebire igo Johnson Miginko. We want mama mboga boda sio abara yabu bachie tororo mama mboga baiguri bagaria mutwe kegima inchenkro kwa Edwin Charles kurwa bo machoge borabo abaga kabwo tigabaye oborai ribaga omurai ribaga aratianiwa Eliaso yasekerugekyo karokana nigo bachiete bwango kegima Duncan Ogori kurwa raganga Ruto William angependa kuretain Matiangi kiti chake tumna Gusii na butware kogoka birengere byao byamono those gentlemen igo bachiye tororo go represent go present their interest noto Gusii Douglas Mugaka from Mugakero byamono kigima tiganso SMS chao iberechuka indeto gendere wechibotyo Dennis Omambia miyogo tiga gotogia Matiangi tiene nkeyo akolire Gusii aratoretere iyo nibirengere bya Dennis Omambia miyogo byamono na ese birengere byao hello Ndizi bwana Yesu asifiwe omuralia nindigeretia tabasafaste no songo kurwa ekibarabara Kiairianyi na BMO Jimmy Angwenyi gavana Ongwae na Janet na bande bachete Karen ase koligeria gusikomorora omurayo machoro muske William Ruto korengana nere nigo bali ngebosyo Gusii alafu igia kabere nigo batumiyete chibesa bobe ase okolika abantu babo ase county yine ndugia kabere oteba factory teyo yabegetu abude bintu binde bingali gete gotirimboka kaiga mwanchu muri limbya mono kigima asa wali mwanda takulika SMS chino likagocha wetere na mbegire gorogabwo ase ntunde yende ngo gisomande linde togendera tigaturage sukabusyo linde tukwana mangana na mange chinga kina jio chire chakeire bono Julius. Yes sir. Omugavana omuske Simbarati twatigira mangana iya bali bachite Nairobi mbaba I think bachite kuliyo na aba kwa iwe bana inchu ndabakoteba yes na chaka ne kuligereria semo ya transport kigali renga kire abantu mbarenga bale egatoka ngo mubaronoro tachieti buyane kigali litukulia rero nigali ngisige stadium mugaiga elyo kuligereria amangana y'abantu kulingoria masakara muno olikire abisi nenkire nenge gusangirirwa ibango nakigusangirirwa korengana naye ikirunde ko mugavana bwe county ya Kisii umuske James Onkwae achakeire nekirunde kiya sengo kakerengera kero muliro Mr. John tingo da ose mbabe twararira abande bachire style yo ba succeedire abande ba fail yes umuske John Simba Arati our His Excellency John Simba Arati Paul boniga igachire bunega banenyi ya Kisii yes agajakira mangana transport yes agateba kire driver ejone atene sigaria yes it was a wood show mbuya koreta on the other side oise koligere nemo bera kongochi motu because chikesi nje baise gotwa court eraje ne wena corona ESCC Ethics and Anti-Corruption Committee ndobwate iwere kisiga ne bwana corona baro da banga ki chungusa ngenzeke na botora aligereria mangana ya ukwano tonyaligereria entu agokire kai bandu bali mbale okoragasi but
ebinde ibimbwa bwana kubwate procedure naende namba ya kabere na bodo de ambo bakorete but he was doing right oizo kore abantu bande they are not even the payroll bare payroll lakini astayo bakore gas yes ebibi abere complain kurma yabtanya bakore kubwate lakini egendo tubwene korigera lichi kondi bwatiri asoko rigera li unabanda bali getu okay lichi kwanza insende yonsi beboniga ne lichiko lazima takore gazi ne lichiko and we must follow the constitution omondo yana boko mutiga kwa morosire yes akobori nje aso wedera buna nari getu gari njare ngo but nje na korete nari getu according yes gari na ganye de kabora so sometimes let us not go again no get about populism to baiza ko daisy goro wega bando no let us not politics to accord on the other side on one side bokorare gasingia on the other side asalichi ko rabera mubere getira ase myakere mutu na acha ike asawe ike gaseta nyango korera gwe atagita abantu bandi bari batakore bunere then yanyore nero weka you know running a government tenga buna korani kiosk a government ne what manner of people were of different kinds abana wa kwali banga ki kora first place akwa time kora then nojo ko batake mokore de bagodainga endra kora you see you fail now my advice na go komo mos kesimbarati gare ko service aligere file chonsipi ai karanza aligere arangiri yesisi aligere no Gusii aligino ne farm gete a farm your auditing eche kore auditing e kore mo eche file bone kero buade those evidence then now after we karanza amanya ko chaka mangana ali akora atakete ndura de ngambo ba akora sasa lakini ale ko buatiri chiko akora ikaranse ibintu bikora uno mupango from there amanya kuja akore gase aye no mumenyi bwe county ya Kisii bunanje nga yoro cyale gucakira inkiyoro cyale gucakira asese mu yamagendero ibitabu ibya cyakira tena bibiya gusale ko soaka iga ubingire bara na bintu binde baje na nini umuske simbarate ekerare we market na bwate manifesto manifest na bedenga within matuko 100 matangani osewe kera matuko gete ngenda bakore na even dongera begete priority number 1 na begete gentari go jokora ki ali go jakera bono ndoko yara ko change keria begete number 1 ali go tokorera tiga ke korera keroki kurwa go tomo charge yes bihono kigima bono gete tukumukwanira mono ne romogeni na ndo orokirie na gobekare merobili ugete na inde kirara go sobisi yarengira isi bono gogo ikatumurigererie kera na korete campaign nene na inde na sume tu enjere nene bono soire na inde uchakire korokina ngunya gukora ari bintu iganaria asichu esakiri abantu bari batebekane tange chimi isano nise tone 50 yo manga abugo batebekane tena na bubali ghost to workers yes na abantu muna bubali nge gusaba ibwe serikali ye county myake yonsi onda yo manyete ko kabono tuli mogeni asese akeje tuli mogeni oizo kare the national government ekagirere kwe whether wale okora registration manao head count ya bafanyi kazi be serikali national government nkwe whether ngabantu kida bange batukire batarengeke batarenge oro batai ghost workers now coming down to the county into ajada mangana devolution into amanye tenki counties into amanye tenki even when I to rojo romo send those gava into amanye ngomana and they came to realize later now a confusion ye ajete omondo ta amanye tenga gasiki ajokara omondo mayo konyora nairu gasikete are you seeing bono omondo mayo ikakonyora national government goes to work as imbalenga aba governor bange ko se aba excellence onse pe de bange bakabere national government bono bakareta etabieri babwate banyaretire county government ngani ndo bakarikiro twaragera that is what is happening in our counties ndebi mondo ndebwenzi from the forest ole boniga nganere gabana abanda bonse bino barenge bone tabiye no ya chakirete abanda bano bare
And I'm telling you, county cheto chose pinch what goes to workers. Na ende boni ko isukuri given Homa Bay County Gladys Wanga na to medaba antoka. Origa ofinya ndeti na to medaba antoka. Akabata binga timoke leave yeye tikatora ara scrutinize. That is the way to go. Turas by leave. But kenda turarigere bitebe turajoke tumanye ngaki kere. That is what I could have advised our excellence arigere egere toke no yango wori asana twaringe go takuno bosie tugaisara iga ngani igiga gacoka tugachaka kwamerania gentekemo muntu ndagateba iga ghost worker no muntu elietali alire getabu akori kibesa lakini ataiyo omuntu ore emeremo utabwatie gasi agokora lakini ugoche gasikira rituko ri kibesa oitai ghost worker ine jinkwana cyane jinkwana anje gasi kolengarire ghost worker ningo no muntu goche gasi utabwatie gari akogendia lakini no arekera rituko utrava deployed gose no muntu rietali ayirire getabu lakini ataiyo kolenga ni birengeli biao egende gorge perspective vere yes akwaja romonta no are rietali getabu yes mondo tanya ko report taiyo mondo tukwanya komoro lakini musara ngosole that is a ghost worker yes abantu mari barikire baire gas batigaste bakora baisa bakanyo gonjoka baroro no bare abuni ghost ma bingo mo report yare mara wabo kora osoka is not a ghost worker now erieteri go tume kupobe kango ya sire korengana na inje eri go tume kupobe abantu mari barikire bodo to buate to employ abantu more than we could have employed yes but that's not a ghost worker a ghost worker no monto ri getra kintanya korogana ogori musara human resource worker na besia tanya komara kini arali utabwatie busio kwanya dai no endo kwanya komara anywhere lakini that's according to aba bandi bagoche gasi yes barorokana na kini gaste yo no ena bora che gasi onyore be pingware gasi ya ole ori grimne driver toiri ga mandate toiri gasi okora litukere yes aine ghost worker you are not a ghost worker no takiri kubutwa ekero esabu egokorwa timato zivyo kwa mark my words ona the banga ngoje tore go face a big problem ekero to go to make a lichiko ekero to go to make a lichiko lawyer simbache imeba this fine with a ghost worker yes that is where now don't you differentiate between two people that's why I can go they feel it out there when ghost worker with ghost worker a ghost worker tari no ari kire lakini tabwati anywhere hasta ya kwa na maedana mukuri kwegas ocho sign man osoka obviously na mukuri kuchikilina muri kire gas murabange muetani ndiye yabu bono ngure ghost worker muri kire abange mwezi no muri gas gorro kanore mambi magoro lakini muetani dikerengo that's not a ghost worker bia mono kigima tugandrete doji chia semesi tego chachi nyingi kana ntumbo kwa tibirengera ryogete ibonete ko tebia magoro ya bono oyo nde narege gotemana it's the earliest bird which catches the worm. To me it's good for them to visit our president elect Ruto elietalia utante bia lakini bia mana soko tebanga olio kweboka bokia mominjoli mitanga na mosiraibu na we mabwana yube kaine oyo ndagata ba Hello Ndizi TV. I'm George from Nyamataro. So some details about Kibagendi Ubetrade Kenya kwanza. Anthony Kibagendi no mheshimiwa kitutu cha South na atianetiwe ochakire ntunde hai miaka 5 kobomurai na bwete kerogokia kitutu cha South ekyo na kidrago tebia seboniga ekira bono numurai na ndo chakire mirimo yaye inche Peter Maroko ongondo kurwa kitutu chache abagakabo nigo bachiete abagakabo nabangina nigo bachiete ko romurai bwense yaito ya Kenya. Ni mapema sana tena aibu kubwa more especially my former MP my former MP ningo kitutu chache north yunkagite oyo ndege ganere naro kwana na tibatu chanda nero liete lio ndrete ko likabo na rali tigre isiko yake mbia mono
asiagi Duke agatabona murai omochore bwense yamuske William Ruto no mungaini kegima nigo aligirie abantu mapema mono bagaka ugachi tororo nigo bakore chinga gichabo igo mamanye na nyasaye no arororo na inde nacha bayire gitambukiro onye mbakorete mirimo biya yani Raila agendete korera na borobuo baminyokire mapema gochiaria. We need strong leaders like Simbarati and our able CS Matiangi biamono kigime lieteri watumeka gochiabunse tindiko chikolisoma gaki tigatolendeke gusige itongera to kebeka asinge nchoyo ya masikani ye TV aiganto gocha gotumeka luge taringi biamono kigima tigaosoro anyoreri bagari yaye ashomo Gusii oyakuru kujag kurwa nyabigena biamono kigima jack asogo tulikira goche magoroba yabono ase amarieta no moske kurwa Nyacheki ward Geoffrey Somoni Nyamwaro Nteberi Julius Nyameya tigamanye mune gavana Simbarati okolire obulingolia bwa ebinto ebi agokora manyanga Simbarati egasiaye agokora amanyekira omokoreri bagokora emirimo nere biamono kegima sogo tetebi ngane hiyo omonto oyochietabo Simba kole emirimo okorora emirimo oyomo ase ghost workers asoerwe gose abantu bande mbarorero haroro eliyo batige. Issue about Simba is perfect. We have been having EACC but it failed. And that's what Makuru Gaiga. Issue about Simba is perfect. We have been having EACC but has failed. We have been discussing this issue of ghost workers. It's now high time we bring reality in public to the people. He is doing witch hunt to any of these people. Issue about service ruling other development. County has not been fully operationalized with lack of MCS in office. The work of Simba now is head count and check of files. Walter Onchwangi. Biamano Walter Onchwangi. Ore 3 point yendengi agaga neba gukopoli. Gostoga ndetekoboli. Akiro mugaba na omujia Simbarati. Au kole bintebi. Alafu gosaendrete gosubye nyomba. Patekero kwasoire nyomba nya oyo menye tororo bintombira atike tororo goikosubye elino maigo so ekiyombegie isisi giyokurwanya ubukurumi ngai kiarenge kiara na igu giataka gwesoana nime ngai kiarenge gere bintu bigokorekana bakabona even the national government our president elect Dr. William Samoei Ruto now we accuse these bodies that is EACC yes that is the DPP service just the DCI okabaga gochi accuse ngecharenge partisan which is the same case toligera liga igast county cheto asenge jo via lego to de via lego favor regime iri arengo nto watebanga bono omuske William Ruto na service achake ko butabanda bonso abute inspector general abarusio abatebinga mwale gokoragas no that's must set some mechanisms chigo kolegas now our excellency Simba na wenere ko involve chipodi ejino enchelengo ababoli na kimwa kolegas ni might think from there na abwata information go jago kenjere na abwata information but now abwenere ko make information level public so that aba involve. Then from there, ababole mwangera majiwa na injaya na naraya. It doesn't tally. It is not that urangere a chairman or say Oriota nete EACC Kisii County or Moteneni Botsega say a stadium no come the minga. The taving go to Nera go the engine in Buada, Mundo on the Manyago. Okay. Yes. DPP nero nera kore gasia kire section ne gwade gasia diko nera na gwada se we defend ekero go liji kuri go jaime eligo ma de hiya se yo ma de te go so aime liji kuri se go ja na kongo facts veke message ya facts ye chiwe tani kiro monta kwane ali roje yes biamono kigima mbale ba ndete kuri kagaiga yo ndago tabona ki alo Ndizi TV mnanate ababu mapema omugambyo ito nigo akobwatia nanki akwewa amangana na abake baye tiga atakune report ritangani arogo Chris biamono kigima
asokorike engani ya ugocha gaiga ekobwatekana nari agendrete asi county chaito yo ndakoro kwa Johnson Miginko, we want mama mboga mpema no yinanye soma simba tigara asibi nyomba amanye gocha isiko igo arasibi gorume na indenya simiochira bataba kibati analyst understanding ita is doing. He has not sacked any ghost workers, but he has identified the problem. Now let EACC do the job. Yes. He has made us understand how the county was rotten. Let him forge ahead. Again, Rebutio. Etaya, we are behind you. Ekoroka na nyasi mino monto osimba kabisa. Taiko murukana simba kumurukana. Etaya. Era bane etaya kumurukana. Igo okoranga abantu bande mbanchira nete mangana ya yogo soaime na gosokia mangana ya yusi komna bito mpia linge. Ondeta yotanjira te mangana simba akora. Egegero ninganjira nete. But that's a problem akoro. Nasili chiko. Kero montoranjira ndegasi ayembe yakora. But kawikira segede anyori chiko ndikora. Ndiro. Kenya, we are governed by the law. Okay. We are the constitution here 2010. Oma de angote we digere kurmai. Kere kendo ke ko ba ke omonto mnyo kire koti. Kere ke ko ba kwa accuse yo mnyo koti. He is doing well, is doing and then to como saber mbu ya kore gasi aye. Ejitinda kana onyo kiro monto yo ntegereire nkagete muna na kwanire. Simbe gasi mbu ya kora. But with caution. Bon na kieke bondo go buiga. Na idugikira. Wasoire kwa abusire kwa busire kwa bigiro buchabu gesieri. Wasebiri giro monto na gi enyombe na liro na yaringe jabu. Kuruga ngayo biro jago. The relevant bodies. Relevant bodies. Ejichi abeiro roite go korakende. Fine. Na chibanjira korakende. Chirere ayore Russia. Chigo sinyo. Sukege tambo korakende koraki korokwe court. Eyo go togayana. For example, mtu akajikura. Toka minyoka di Kenya Kwanza na Azimio. Wakaika segede kambere ko YBC gekata baiga tuanjerana oyo nabokwa busobe ko jabo gesero ya ota jabo utali bwana ujabo utali bwana obono bwanyarebe lakini bon yaikeriga yes ya egendo gerto tabana impunity fights back yes iraika segete to identify abantaba mbaikero babu twemere mukuru se county yes Torengera tinda bantaba na bocho kobege kwazo yoko konyora magendero ekera babe kirusiko kera wikabata guru wanaki njena lige tubuya asinchirerenkia enjira nguru usugo kera kera liduko ngoikande gas no nya tinge ire gas injega sia mbiona konyo kora kera anya tinge ire gas tai egali ko ndi atari magosa ne ekera njeno na renge yes tawo goira ko they're very right go binto mbije that is why na go debiga egento omugambi simbara tiare gokora obanyodo na magoso osikiro bochaure obaikirige sieri tole ko bwapusa ko chesiko abutikirige sieri egento bwa abwenera okora ago bate step aside dije kona bari koteba egero step aside monda jo ko vekera kina ago da bigendo timo akoro chunguzi haye atware evidence isaine oyo na akore deiga kuruega banda bari kire procedurally banda bari ko musaro bosa twende kotini abadai genda kama ni kotini already correct na what evidence is isaine that is the truth and na nebi tora bwanere kwenda hiyo na bawo ko mobuta omuntu yamnya ko kotini anya kuchanda egazi ya una ema ikote bere to take to koraba ento bana inche gas but abanda bawo kurwa kirasi kera litu ko koti ore ndio ja kwa gas that is why na tebanga I want to echo abana babere uyo ko kuwafinya ndete and Gladys Wanga but ebeti step aside. Kero wada step aside to go chunguze. Kutoka na magoso. Okay, ndesiko. Ukutaka kwenda koti, it's your right. Okay. Yes. Ni ndo jinsi James ni ndo jinsi jigire toka ndo mutu moko kanda boli maliuka. Aba governor ba rueto abisi kera ntwanyora aba governor abagia. Ange 30. Yes, abange kabisa. Twakore twabusire nyomba twanyora robo chabu nyingi togoje kokolera abagaba bari baruto bisi ange 30 abande bakore ntunde akabire bachire abande bajite ntunde tangani bakore byabo bare gukora bachire mbajite ntunde akabire twabusire nyomba kare twasoire twanyora robo chabu nkitoko bakorera dije kodi wate unalio kole kazi to gorgoruru sana ojeliyo ga yote benga Monto no moibi. Obuguria. Moire gocha. No.
ose kurigerere governor nevre ne ya Northeastern ya kwanete egadabanga jetindi go jwaka na pending bills mpaka tokore auditing barari kendo misare ndio nzitara kanu tindi wakana mpaka auditing ekoru aba governor baiga mbabere to office basokire nturama yosemba bakorete tiga serikali ya soire mu governor his excellency the wensi soire office arangeli auditing firms chiri mandated chiri geringa ebinte byonse bibyo chiri bitawo byonse bibirigero onda wensi yogotoka na magoso atara nilichiko inenjere ndio sigato Kenya yegaboni we are governing with the constitution unless another way miaka ya maeka onda wensi gotoka na magoso na minyoka zako minyoka akutanene koti na kutoka yana kutoka na magoso atoke yoka byamara kigima mwanchu murigereria ndoje mwandete kulika chi SMS gachi nyinge kigima tiganso mebirisa totoga mako ando mutimoko linde byakabiza alone Ndizi TV ni Shedrack Makori from Bonya Matuta Nyamira County. Pass greetings to my one time lecturer KSU. Oh, thank you. I agree with him that it was earlier for Honorable Ngwai to defect, as he has been a very close loyal friend of Baba. At least angetuliza kiasi. Honorable Simba is a good start to prepare for his governance, to avoid blames that will lead to his failure. Biamano kegima kwa iguro mwagani bwanjira nirama kwa ni haju kegima. If we decide to follow up for every person who work in this country, then there will be no any worker. Let Simba to give 3 definition of a ghost worker. Kwa nini bono mujando to ikire? To bono mujando ko ghost worker. Who is a ghost worker? Na dero mujando yo ikirega. Uyo enegero kwenda kote. Francis ngate Francis yorika. Ya ikire bono astagere to define ghost worker. Who is a ghost worker? Agera na bongo likwemeremo ndi extra. Sakikire lituko nonde. No nyati mbwa tigali nko. Ghost worker. Uyu Simba onchari kutoka. We need interpretation. Toto. Rais Ruto akumbuke wa Kisii wote na governor wetu Arati tunampongeza kwa kazi nzuri ameanza kufanya Kisii. Biamano kegima. Nalege goteba I'm Dennis Rianga from Nyamira. I am so proud of Simba Arati, the good work he has started. We need strong leaders like Simba. And Kitutu Chache North Chafet Mokaya. I am proud of him. Chafet Mokaya niga choretwe kiama gya UDA kurwa Kitutu Chache. Yes, naroro timogeti omugaka. Long serving. Omugaka long serving. Chimi yangwenyi nur. Oh yorenge. Orege Karen yesterday. Biamana. Black Albino Eric kurwa Matunwa Chituka Kiogoro Ward. Tuned. Biamano kegima. SMS chinejire gachi nyinge chiendete gocha mnatokwenda kurwa somo timokomoke ngochi soma tole elinde togendera ne chinkwana bono tokwirana tokwanira igoro ya serikali gochigochorwa murayo muyango tiani gwari litukulia Jumanne ochakara litukulia Jumanne ochakara chinza isana wesata gochibosio murayo mukoro muske Uhuru Kenyatta ngogendarika omurayo mujia omuchole Dr. William Ruto lero chikobo murayo wese gwire na tole tokwanira ayo na yanda mange na agendera kuri SMS yao yetome gocha sina mbigire igoro gabo biamono kegima. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asito
tugukumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi kinde ase chinse kiri kyesiko unabona ogukina kwa maguri y'ebintu ase kiciro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebintu ebiyasoira ase kiciro cyito nabo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjerere bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria urachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebintu koru chinse kiri kyesiko nagotekeragaga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia Imeya Ndizi TV ense yobonjoreria chikwaya omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka osiasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na keria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunengia ekerenka cy'ugukwana igo It can tell you how far ekiama giachi gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucukaswa nominations bono umurubirio bw'ekyungu nigo gucyokwa ribaga riya ryokuboria kurigereria na kunengia ari bagukwana chinsemo au asebagweta ekero umugaba naritayire okorere gasikaye kengia gosende and you see what you do nobody what you're going to do for them kera ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenusu chabo tukwa asugu chekomerera na inche John Kebati aseto ko barigania abarahi ao na biamono kigimo mwancho murigereria magaro bengi ya nainde twirenira seke ngesigia kabiri ekina inde tuchikogendera uchubusyo inde torore na ki etogokora karachigire chinza isano echubutuko bwa rero biamono kigima ase bari mugenda kurika chi SMS chino go chagaiga biya kigima ngo gisomande tinda digo tigeronde isiko ya yengo somande jonze bono ogende gali ya Facebook otoligie buna Ndizi TV News Digital Ndizi TV News Digital o follow na ko like kirenga gitokobe kemero video galia iri recordri na boigo yende iri live kwa manya elinde ogendere go support Ndizi TV na boigo genda YouTube otoligimna Ndizi TV News na ro o subscribe elio Ndizi TV nere enyale gukina na YouTube watoko boko elinde tokine biamono kigima bari bagenderete kulika GSMS cyabugocha tiganjisome elinde tosoye kengese gigia kabere Hello Ndizi TV kwaniliyo mogeni oyo nare gusaba omusikeruto gwakwanigwe Thank you very much. Appreciate. Igare gusaba omusikeruto ayo soro egetari cy'umugusii inche na Alexi nyangweso kurwa gotichaki ruora South Mugirango osoro aiwe kengese gijiedo biamono gemeza baade baiga omuralia asenali tutari koigwana na inwe ningo simba butire nigo agendrete kuligia oboene anda rango kurugaiga omugusii ekero monto agosanire na mokaye tari konywa makegima nigo ararekane buna yo no musubati abwate kurwa kare obwango mono abagakaba bachiye tasumura ibwense omochore liborio nare kuboria abagakabwo bachire gwakira simbambu ya mono asogochorwa tokoreta EACC otarakora obulingorie ayebwe komonyene simbambu yare Josephat Barongo omenya kuiroraiga omuralia asenali tutali kuigwana na inwe buya ningo simbabu tire obo question mark nigo agendrete kurigia oboene amanye gotebia ababwenerete kulingori bache
gokora emirimo yabo barongo nyambane njura debi barongo nyambane Tarigo wana na indo. Dura iguana na. Asina dura iguana nga. Ade to ade simbo butraba. Dura te butraba to. Endo te bangi na ki. Ekurunde ka. Ni moi wede we yamana, ni moi wede. Goi kara sigete vi na because name to binde. Yes. Na ki go jakoba. Na ki kera na go tebe, na inde tigangira na maiga sinene. Aise ko vuati buna bagavana baba bere bakorire. Nera vuati ba. Of course he's doing good. Tara so eronde. Ne rigi achiete. Public. Buango mono. Na banda baba mbabu tuvati gara office. Na bajo boli ringi kiarenge. Because kotie bairani. Na bera venga ki eske na inde agete. Now what he needs to do tika vuati akiri chiko. He's doing pretty well. Drakana. He's doing well. Chave tigo tebere biyana ki Tarabtonde. Just what barongo. Just what? Tarabtonde. It's very true. But in the process, awanda unava identified. The process wana wajana kuwa dineri chiko taba futanga wenda nyumbani. Duaro jasa change tu mondo kuro bise mo change. Which is okay kama change kuro human resource. Kama taigenda ko chando chingasi au tekaringia. Is within his rights. Okay. But karo ko buto mondo. Lichi kuria Kenya nili kongu sana. Asinari ga Jeffet yateba Josephat yateba nga ekera gwa seliri omukungu kunyoma. Okay. Osiko nyoma kigima igekoroka nanga omukungu no kwa mubwate na kwa bwato omukungu onde. Yongate no gwete ngiya. In politics, now the politics is very dynamic. Oise kori maiga ekero kia 2017. Almost ko Kenyatta no muskeraira morodinga. Mbale kuligererania. Tere timetie nyimenge after elections bakaje andisheke. Baka nona kwa gole obole ngara ila naambia gose tataebo maske babo wina da mtoto wa umbo. Alikukuna within a few days no varama they are dining together. So politics so kwenye weka the next ambe kiaru. Politicians they anaja kwenye waralero Osoro barenga na arati bakubaza jisati kwa mayo begerale no vale parliament they baokwana. It's about interests. Let me go there. Ababaji etari they want to protect their interests. Yes, fine, let us go there. Personal interest, not common mwananchi. Mbararenga mwananchi. Evero chebaravo bokawe goritaya tore tuaritaire na inetali mono tore ne birogebe na kina into interest chejo goro chiko bakaba that's personal ikira ge gora bache tali dari kende goro yo magusi abantu baba interest yo magusi bari ba wetesete omosike William Samoei Ruto na abande bari vera bise go self their interest babo what's okay watu sapere getali okay let Simba work but avoid cameras etiganda la chako ya salika korwa very true. This Duke from Suneka, I've just tuned in. I'm following you keenly. I know I will learn a lot. Say hi to my knowledgeable friend Julius. Thank you. Let Simba work but avoid cameras. They are very not necessary. Let him just work. Yes. We'll see result. Omakolikanze anonymous. Andogendra. Let's Simba work in Anyteba. Avoid the camera. Hello, Ndizi TV. This is Duke from Suneka. I've just tuned in. I'm following you keenly. I know I will learn a lot. Mbia mono kegima igateba ngukwani kegima. Thank you. Kolega sio komogaso igoro katikati in full glare. Ye kwende. Nenkirengia goseni mbekera abara imbere bare gokora igomuna songo. Yes. Style ya songa regocha o taga long ti camera o minyoka na jiro kinyageta ali gweta ne bintu binde binge obura ibonga buno bwo na kiyo ora bukwanire. That's what we call populism, which is not very good. America mbwate amedakova it didn't work. Neche ikenga ke kero muntu limo okora nere gasi akobole because you want to work alone na ndo taida korke abandone gasi okora. No. I want to encourage Jomo Gambisimbara Timpia Birenga Talico Corragazio vis. That the Gueran Maiga, Karatua Renge Kokina, or Tua Mayenga Evengi, Montecara Evengi as a manager, Comunicare Arengacom.
because kero mundare utakaenda kolega nda deposit bese bengi these days ekero waso bengi ko wekero mutangana efficient tangani wekera before even this other ne manager because batake the customer batake the service delivery bodiga county chinyinge wekero mondo goro kwe governor enganya sawa korora simboro kirenga ki kerogega ngiringa sa let us go to the field work but avoid cameras buno yakwana. I am encouraging that akolega sia ebuya amatokeo ndonyarora bia mana. Thank you. Hello nchingro kumura kuru keumbu hata kama simbambi yako remeremo ande yake no ndakori ribaga achengora na inde yeye iraba nero gotigugwemeremo oino yo kwana igona sabu bagugotoka simba akana bante meshara na iguna kwana nge wiki kocha ngwa kana arabante meshara na inde ngubekare meroberio kire kitari kisano abantu banyoro meshara ya iraba jirazo ka national treasury otevire na abwate meroberio ajo mende ande yake araba arakona nejibengi yes kya mutumire kibese kire kibesa nezi that is very true akona nejibengi ngakitari kisano kirengaki I encourage that. I say government yamanya koso. Ekera kuru exchequer yachire bono to the county omanya korayo. And I know taliera weka. Amangana kokera chibesi tari koja chikaunti no kongusana na. Wa serikali enene. Kwanyora chibesi cha tumekire ko chase mpango chitakorete chitare koenda. Kwamanya kwa chikaunti cha Misiri. Ni manyete chigavana chinyinge chiare okora collaboration ne chibengi chiade bichibengi ngachweza chibechi koja twakoraki the ina bachi county chabere cooperate exchequer njanya gotoma pesa once in every batome alia no ndito toike budget yanyoru toma ko supplementary yamanya konyoru kwa manya konyora parliament there is some legislations tonyoru chibesa but if they going to do that I think simbora tare sana otare bakaisiko yenze omanyire so oje kabwate mechanism yayo thank you oina romo ambitotagete naende ishude atari kende county chonse abantu baito babu to aba nyakitari mba nyora mbali ko nyora musara so that egasiegendre nyakitari abali mu bakolegas abantu be county batokora service tonyo service chirechinge tukwane re county yao ntura kwane county yao iboro nere lage de mono sana actually ike donare ko propose before that mono nene swali kimutaro to asimbe wiki ya monya mira mungu kabeze only wiki ya akore korwa ajije na mukora mweliwe matuka ya kodre murato wiki ya mateso iburo wate wanya mira kama nategi no ndo bwate serikali but nelinga buna simba bokire orure siko orore buna chinza chiko koru ora change bono se korigera Nyamira yaito we are the same regime we have the same regime ile alengo so ebi ndebi ko koruna bya korek bya koriru maunjul tego chikobo I don't think why because the governor has been the deputy governor has been tukayons lakini ririnko roje mkweta na barengi no mu governor uri orengo paka siegerusiko ekera abo mu governor matukamake ngware ni change yale go chokobo yera abantu bali aligete no executive stay baye no ndo tigera abantu bali kire ere mweke bintu executive orders enjira bwenere koruna rueteni ibintu biri byalenko stay byaye ibyo bengi bo mugaba no mukoro nyakosira yes bono lyasoire agochaka kama go bijya akubega emikagati bijya ayitoro je no more benefit of doubt. It's not that I'm giving him the benefit of doubt. He has been there. Aga pick ekero ale kuchiko sabachikura ebintu mbira ale kurigelinga na inche bitiga nkoregera at least nkoreke sabere kura like roads omugaba na Nyagarama na tagorete chipara aga chitagora chikaba was omo deputy yekara wadro tare ko beko moro he never did that that is the fact ekina ki tare ko chagere tangani because chipara chego tare kuarigere of course e budget yarenga ati saina lakini chibesa ncha bange twe parengo iguru yarenge omoro mungo bekorenge ngayo moro moyo chita tajet ko joweka chipara cherene komero bonya chomeno jikolis para garatiga omatikira goteba igo yes
Utogote na kindi ngeo gya kori Nyamira. No, no ne mitandao senjira antu bago sambulie ko account yao. Ibaga debana ginige jiji kemo kia Kisii. Ngwaroche none ase umugabana kite gutianiriwa. Ngare tobo soku sana. Study mundu bwate. Paka bora. Study ya manka yale koro. Etibogete. Ngoro sibole ndi usinisa nige bado irale. Bono. Inkigira koro Nyamira egereche moyo. Ikiagara Nyamira ava MCA vachoriro. Ava bwenero ikaranse bunge. Vaete meswada ebwenero gotokonya. Erigera ringa chi project chi chagetu ngai chi atigarete. Like for example wakwana manga stadium. I happen to be there sometime back erigera manga stadium. Ne stadium ingia. The only problem before I go there. The only problem to wada Nyamira. Geographically. Ntobe kiria saragia. Lakini usina watu ebule tuna watu. Fine. Nekera bandaba igavare go choranga county ya Nyamira headquarters every Nyamira town. That is the start of our edomi chado yetu ya chakrede. Okay, iru kebirigo. Itu kuda nabayale go jakebirigo. Asegete center. At least which is accessible. Oro go kwenda ko Nairobi go sokoro Nakuru. Waede isiko. You know development there go jabakazi wegire. Now kiororo. Yes. Go extend Nyamira jabaka. Ikira jitauni chi akini ni. Echipoka konate. Elinde konata aliga. Ebalete katikati. Room for expansion. Ngware mejana tu anyora ko rosichire rwe go Mombasa. Lakini bono bari na go maji abantu. Mbaka uri mugoli y'abantu. Akire tauni eko. Ekina boge kwanaka but let me tell you tarera isi ko sukia abantu. Na yogo ko basetru gusinto bwate asoko yena. No bwate room go ko beka. For example, now going back to as a kwatwarenge. Nyamira ndobwate mejano stalled projects. Umugavano yororo igari wikaransa ne cabinet yaye. Atoma bana atebya ba bunge baye that is MCS. Gato ikaranse. Tuligero rich project chagetu. To implement to call. Chipara tuligero stadium. Tuligero bin to get a county headquarters at least basuke. From there we could have morning atara manifesto yaye. Ndora ravuna bantu bane bachagire ndora even now ngikwa igura asadara ikaranze rokwandike Inchokobori. You are from Kisii County. It's not a question, it is a general question. Bono amundu nharogo tabana na one mebogani teyo no ebintu binde biyo inki ekebe ekiagara mate asande mbiyo mate tukwana magendero ande ake inkikilikira koru mate geographically geographically accessibility yani chipara chigo ikoro accessibility planners ba Nyamira town mbako the problem because talk about a town as a chipara main roads highways for example not area na highway chipara bona mune koru Nakuru ewe takebirego ya Konate ya Kisii bona nyawa Nyamira oge gari ra gutigere Konate go sego drop irane lakini none Konate because bona yego tene no rote Konate drop abandu banywa na majete tayo like in Kisii town umuntu ko yana go Migori wapi daito bosongo na boika bosongo ikaranso nywe chayo korekene otiabeso nakuru Konate wenda Nyamira ande rangenyo ande Nyameya ande gujika for example Nairobi ogo na Migori ndigo jo tu para ego ningo orenge asaba ndo bala kurwonera chukura yes oikiro gochorwa yes ngo rengeri so kwaroche na ai ebirengeri byombi achiete muna kera ne kaunti yawo byo kitu no tata gete olu even do oikiro gochorwa bwa pia chora na ndas matokorega si nere na ndas matomo support egata mata ibe kana kigeta keire tu ara konyora omugako kor kunyambati because urwanire Nyamira se miaka mingi gotosukia rengake korengana na inje na bwate account area sengoro yaye na nyimaete na takete bune na maete bune takete kolegas okay yeah biamono kigima inese county area ya Nyamira ntakete to ligalize mesi veriseto ando maikwire na tukwanire national government kidai kankeiga ndivina onduko naona ni vizuri mnaulizana maswali biamono kigima ndivina tukendagara kina lameki korwa suneka hivyo
kifua akonayo si poa, afanye behind cameras ndio hata asipakwe matope mfano kigima kibati. Our county service board is the employer. Once a tire has identified the excess workers who we refer as ghost workers, then the procedure of how they were employed is to follow. Nobody is sacked, but people earning without working are identified. Tigetaya akole meremo yaye please. Ilia kabere kibati. Take us to Nyamira. Nyamira mwana tege mange mantao kwanera. Tego etio kwani kire kibere kio motigire. Oyo nyasimi kate. Nyamira tego etio tebre. Nebo ato mojano manana. Nyamira nebo ato mojano. Oyo nyasimi kwa igure. Kwa igure chukate banga ebara. Igetete isiko ye town. Astayo ogwetra kuchimoino. Atabane town yerebo. No room for expansion. Delibia. Oginoro muchando Nyamira. Muchando ndate abire no ria tebire na ande hake nyambati gukora ringi bia. Kurindi tayeroro. Oyoro no mushimiwa nyaribo. Oyo korno sumugirango. Oyo wendo kwatisiega. Kero wanto kubwatisia bono rende. Abere go Nyamira to akor. That is it. Amagana imagine to what the problem. But all those things that one is serikali asoire yomo gakanyaribo abwatere ne executive ya area gachora abwatere ne county assembly batakoregas. Yes. The time for trivial political games is over. Let us hit the ground running to drive the development agenda going forward. Politicians have no permanent enemies or friends, but permanent interests. Oyakuru kwelikana Momanyi, Nyamasibi, Nyaribari Masaba constituency. Wanjira dina mangana yatebire? Kabisa. Na yata bana jenguru kwa kimunto nigo ngotogia ngwae asoko genda aseruto asengencho yone nchereyemo yokobeka siasa kando na kubwatira na asoro gendoro jia nabo nyasaya tagete igo tobeke chitobauti chito kando moments se ayo ga Kinyamira ero te koboka pi na bari getega ina madara no lazima chinsenjire jarure chiatanga ne even the second world class countries like Seychelles my they are behind us what they are ahead of us so Nyamira eto na bekoboka enyora good governance enyora baraya baya bara baise ko ikaransa tegerre nakki baligere nakki Nyamira eto kina bakeni chskuru tonyore university areza mari tajete nyansiongo eskimu tobeke university are ngori gwasinara go bekwali yes egere naintu amagandra goja amare munara ali abantu banyakwire my friend ibintu biri matiangi na takete ko beka lakini bono lende nsebune ka unayachire I know moske Dr. William Samuel to ande kegatindi ko nyoga kubisa aza abantu bali bachete na mari skimu ali korokumang nyansiongo. My friend I know university when Kisii and Nyamira and research no ko darwa abantu bakagrab I know our current incoming president he knows that he knows the grabbers because we are asali konyara tole university ya Nyamira. Okay, yes. Inki omokonyi osoyo gochikobo murai wenzo musiki William Ruto abonete gukora elikoreta Kenya amo ekiagera to mto bagikaino sukuri no nchukura korengana nekigambero igo baba ganita ngenu suenusu ase 14 million echiwabwana ni chinge sana igo 233 very kora maiga yugutia ni gwali tukule jumanne nkiao kora sikoleta banta bande amo osi korigere political journey yo muske William Ruto no muske Raila Amolo Odinga totally different mono in the year 1992 Nari William Ruto asoete YK92 as muske moyo ralire yo a former president iga asoete oro siasa akanyora Raila Amolo Odinga ulikurwana na multipartyism nuara siasa iga the year 1997 muske William Ruto akamanya gutena kuborio bwempi nari Raila Amolo Odinga abolito president for the first time as history ya Kenya. Ruto akamanya kubomo wanasiasa ulengo makomu sana akaira ekiterobo kian Eldoret North akabembi
na political chani aye korete echagete Ruto muske Raila kabu tukagenda 2002 Ruto agaswase Kanu baada katigara Raila kabunga umuske Kibaki bakarosna bakasoko Ruto no wale siasa no wale state house bakapisha bakakubalia matokeo bakatigara Kibaki state house bakasoka ka 2006 Ruto yo akapoliwa president referendum 2005 kaswa chungwa na banana bagachamo na Raila bakabuatana bakasukuma yen Kisii kaba mangana kaenda 2006 Ruto akatangu bolia Raila akatangu bolia bana na Kibaki Ruto akatangu ungire Raila moko mkono 2007 Raila akaswa na Kibaki tuwa maide kikabete post election on forbid Ruto yo mazi bakaturuane rumuske Raila tukaende handshake ekaswa 2008 coalition government ekamwira Hague agaja kave prime minister for high education kuro high education akaswa gaja muske baka asaba bakane bakabachana kama devinga step aside agada fulani chief minister is step aside oyo mobile Gusii correct kaya kago bagasuka matu Ruto akakarisa tokamanya kwa nyora Nyeri our former president Mwai Kibaki karago na Nyeri akamanya kuira Ruto atalire gali eli ndebwenzi atalikulina egetigweta no Ruto aswete gali so from there Ruto akaika 2012 the constitution toka change akajipinga bali kwa support ya korake ikaita ka 2013 bakafuatana no muske Uhuru Kenyatta akateno president koru URP oli atena bakafuatana next case tugoje 2013 bakabwa 2017 bakabwa 2018 March wana magana gasoera Ruto supportri Uhuru Kenyatta kama support 2002 yes kama support 2013 Oikire musapoti 2017. Omo repeat 2017 musapoti. Handshake ajire amo vekire isiko. He said, well, kina anali go struggle. Akagenda bueka. Now, oroche o struggle ire omanyire munense ko enda. Omanyire weaknesses Uhuru Kenyatta, strengths Uhuru Kenyatta. Weaknesses Raila Odinga, strengths Chiago. Raila Odinga. He has come within no odds. He has beat all the systems. Chia serikali chirijiro. Deep state. Deep state. Make maana na yere deep state go say this way anjete. Ikirege to kare ndibabol there is no way around having a deep state janje. Oise kurigererie bintu biganda tabone paka abantu bari basoge te badara rokora ase camera bari tu amaide barenge mutu bari yo tinda tu bakwana marieta that means he has a dividend the deep state tinda tu kwara from all the big boys or odds yes orino muntu what the target kam te birenga neke mutu aroji now coming to your question omuska were Ruto already declared president-elect. On Tuesday, is going to be sworn in. We know the procedure yako sworn in. Yes, kurusane, pakasanane. Abagutiane kumapema, mirubilia. Taliote ni kumapema. Igerega. A deputy president yako arrive. Oyore katika shawa. Yes. A president-elect arrive. From there, the president yajijaga kore god of check god akore aswe. Then from there, the chief registrar together with the CJ and Kamadi with the Madam Kome they conducted that process of swearing in Chi Liberakoli Akore a deputy ayakoreva then from there the outgoing president he hands over the instruments of power which is the incoming president Oyore Ruto bakore korao from there to entertainment heads of state che country to kwane the incoming president yakwane from there a president and the outgoing and the state house moganyor now the outgoing president Uhuru Kenyatta nero tangana waso kurugeti and the state house kirajire state house aganye the incoming president oyibono bero murai chinse chiatianibu you're now the president now we will be having our former president with the
current president uyore Ruto bona yes uyore Ruto amuganya State House ajiche munagoswa amo introduce State House amorok State House bude korokana no nyebeire maybe not amorok bude korokana then from there they have lunch they share the heads of the other dignitaries ajaonye bakare okwana we don't know but that is how the procedure is from there uliali ni uno ndege agende no ni chaweli kosega tunda now from there yes coming to your question what is the current the incoming president supposed to do? Egera unite the country. Yes. Nabo kwambo de sware. Oso koregera di ekero ekoti yarwete ruling. Almost ke Dr. William Samuel Ruto na tuarete na rute speech aye. Kararwe speech aye. Iga de vete there are some words when I go pick. Iga de whatever kilikia vere koromaiga ntunto ko revenge. No. Mototoroje. And no morigera koromagega. He is ever focused. Tali mondo ko persuade. No madebe ka debi bele. Ni hapo. He is not going to think about the bariba amuriko fight. He will work with every institution here. Because in the institution. So what I will request him and what I know he will do is to unite Keromo Kenya amoretamo which is currently happening. Okay. Or is it correct? Abantu babwe tukurushi baje tuboye. Which means already go unite. Or is it correct delegation injarwete korukere kona yense. Ajira koru notice. You opposition then. Yes. He's not killing opposition. No, you can't justify. It is believed. And again, opposition, Mondotai or elected, or elected, or sort of opposition, serious person, or opposition, is His Excellency. Raila Morodinga. Okay. Kalonzo Musyoka. Told the way to be official opposition office. Yes. You retire from the 2010 constitution. We are very much aware about that. Yes. On the Wednesday, on your qualingo sombrengo, you yes. You go passive cover opposition. A problem to Atuarete. No Tuara, party coalitions and party coalitions. Chisain's agreement, Madame I think. That is where people are pulling. Are they in opposition? They are retirees. So that is why we say Omondoro bishop position to Manyede is Raila Morodinga. Okay. Kalonzo Musyoka, Madakarwa. And we got a statement there. Kalonzo Kwa, Nekarang funeral Machakos. Yes. I believe Machakos here. I will consult my party, a very wiper, na Azimio leadership. Onye ngojukwana naru. Otherwise, into a talk colleagues opposition to make sure and make a sana. To colleagues we are kabisa, omosike to make sure as a leakage is to file. And Ruto Taraka. Okay. Ekeraro speech there is no handshake. Okay. We want an opposition which is strong, which is of our sides, a government. Mata karwana te bangande yake na bara rengererie ekeraga nyiteki na keria matekina ngiru regions. Yes. 21 days. 21 days ekanire. Otebirena magaye matuko 20 ngoge na bara aende asikigambiro kia East Africa legislation. What do you think? Time bad. Kendengero. Ekinge bwate nguru. As a constitution yetu wa Kenya. Ekigambiro kia igoro mono ego determine the president is Supreme Court. According to the 2010 constitution, ego to bwata boniga which is final. Kendenge you kira skuruwa. Kendenge matunda tayo toraga nyakuruwa unless another I don't think as far as I'm concerned go sebuna understand it. Yes. A Supreme Court never determine final presidential election. Never final. Igona aenda no kwego kibuka. Hotel. Nteto nchorere litukuria Jumanne. Yes. Kwa rumura ibwenso bono muskiuru Kenyatta. Bali gokwana. Tara congratulate William Ruto. Dr. William Ruto. Which is kigera sekere mo Kenya manya. Yes. Litukuria Jumanne. Ekera ba kumira naye maseyemo. Nchorera ngona kiate musfigo chikoba. Watera kulina yote yawezekana bila kukabororo. Devin kana nchorera ngasini ndole na nkiyere kuba. Na kibago cha kuligerania. Ndio ndisha stand no yondega. Ndayo dada ko iramaya. Uri elenga ki BBI Bomas. Yeah.
Echireri Raila Isaransa. Raila karansitega murai Uhuru Kenyatta rutoga. Kwa roja bandu bao gede mbabere. Bago seka. Muske William Ruto era gari wala chingo. Era Roma da roja moto. Murai Uhuru Francis Aturi na da. Wali gari. Raila na da venga bid bali murai na royo. Mekero murai Uhuru Kenyatta umirana na Azimio leadership kero warenge Masai Lodge ya debede na njiranire komwande with a smiling face but a leader ya negero Raila Morodinga and ekero to jo ikabono no tole kasarane chikamera no chire. Yes, we know our politicians they must put a face of pretense yani lazima veo rocking amba kokete as a camera but so as in your heads of state bakaro we have around already confirmed around 20 bago te bango jabale na and that is a transition oma to wale ko manyanga tageti na wale ko na America ta korake taja but just in jada de korake ensinga we are mature we are growing we are becoming a third world country lakini dole democratic or as maje amatera na so as matere just to make sure na into Kenya tulisanikire. Okay. A picture ya Kenya koleta. Okay. Tiaso meje semeskira chiza chetu cha ere to eta nigida ke komna iso to igoro. Atebanga Dennis Omambia miyogo tiga gotogia matiangi onoli tangani kwanete atebana Julius thank you. He was my schoolmate Nyamira with Nyaribu. Thank you. Nendaru. Akuru Dennis Omambia komanyire kabisa Dennis Omambia komanyire kebati our analyst today is in the government, let him allow us to have strong opposition. Whatever we don't to make serikali bora. Peter from Kyogoro, I think but they cannot substitute. All of us were in the government. I think Simpa is hyper. Soon he will cool down. Mimi naona his speed has no good. We all can see all he need is fame. Let him follow the right procedure and be gentle. Otherwise, he's going. Is doing is just for good. He may never know how the employees got the job. He actually doesn't understand ghost worker. Oyakuru kupita kurukio goro. Ne birengera libya nera tebiri kera gaigan kurutole libaka giro montobe ke birengera libya. Ask Mheshimiwa about Matiang'i what made him fly out of the country. Is it because of fear? Geoffrey from Suneka. Now, you tell you are somewhere in the US. Yeah. Again, Reta Mangananda Mangaoro. Diamono Kigimanar with a statement yae, on Yanguani Roche, no era semitanda or Galia Sate Bedenga, Wakirem Biamono, as a Manganarionsia Veriga Korekana, Guika Bono, Kuru Serkali Numura, even some Etemremo, Napoigo, Minister Oliva Corem Remonere, Agatavana with the time. Will be vindicated. Yes. In the statement ya tumegete. Ngana ya uyo mweli sida ike ya muyuka tukule toge enda nyumba. Ege tunalo tewe Kenya serikali ya choru. Whether it is the county government, whether it is the national government, tigatonye support. Onya no muske Simba, onya no muske William Samuel Ruto, whichever county ore tigatoba support. Tobe tolerant. Chukura chere barimba gendrete kweli gas na itundo gendrete kweli. Let us tikatoa sweat down, we work on our own for our own better egere na itundo sukyobogi mabweito na ende to support the county government and the national government chikore gas tonyo chivesa kuru national government chije chitokore gas na itundo nyora magendro. We want to appreciate ense itaso konyoro maremba Kenya bayiminto mwaletro maremba ntubwati buruguru ende nasaba siseni. Thank you very much. Biamono kigima ordination aunda my schoolmate gato mekelieta ketena anambia ogo cha congratulations ya mekelieta lidi ya basaiba kurukana ya wana congratulations kigima ase okogendera goikagaika
na gukutokwanira aiga ase Ndizi TV pia no mwancho murigereria ase bali moira chinga kicheno guturigereria gwetere TV yao na boigo bali banda YouTube Ndizi TV News na boigo Facebook Ndizi TV News Digital ase oguturigereria magoroba ya bono somuru buli obweke umbo bia mono ase bali bali kachi SMS gocha yotoba ne dokora chinsa isano igoro kurende twaitani ni jida komna isano nemo ekiagara amangana na mangi chinza na jire chinke bia mono kigima muro buli onde muno yo igo gochari tukuria Jumatano butuko bono korengana na nyasimi igawada naye no muntu gwe serikali tukurigerie umuntu wa opposition yasimi ndotokora mine mejenda okara igirigo bia mono kigima oriyo nkonya kore to muro buli yo senchira yo bukirano nigakuruko Musa James na producer yo muro buli yo gwikana indiri tuko ria Jumatano chinsa isa to chabutuko asekagie chinsa ibere gwika chinsa isa no chabutuko erito kwanira mangana maige na boigo ali atorengete intwe na Gusii asumuro buli obweke umbo bia mono twara butuko bia mumera ne mambi no na Vincent Onyancha asumuro buli obwege singa bia mono kigima television ya Ndizi TV vono na bukura lyubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichini chonsi eliobwikere abaligeria kurochi county sana na ibire echichi ya sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isa